Prošlo je skoro pola godine od dvostrukog ubistva koje je potreslo celu Srbiju, kada je Branko Pušica u novogodišnjoj noći u prepunom kafiću u Arilju pucao u bračni par Ivanu i Predraga Novakovića. Oboje su izgubili život, a ubica je zatim mirno, pod ruku sa suprugom, napustio lokal i peške otišao kući. Branko je radio u firmi porodice Novaković više od 15 godina i prema rečima porodice, nije bilo nikakvih naznaka da bi mogao počiniti ovakav zločin. Tog dana, kako su svedoci ispričali, prvo se verbalno sukobio sa Predragom, zatim izašao iz lokala, otišao do automobila, uzeo pištolj, vratio se i ispalio po 5 hitaca u svakog od supružnika. Predrag je preminuo na licu mesta, dok je Ivana preminula u bolnici uprkos naporima lekara. Obdukcija je potvrdila brutalnost zločina, a toksikološki nalazi pokazali su da je ubica imao više od 1 promila alkohola u krvi. Imao je dozvolu za posjedovanje oružja. Majka ubijenog Predraga u suzama priča kako se ubica ponašao kao da ništa nije uradio, te optužuje njegovu suprugu da je, znajući njegovu narav, mogla da ga spreči i na vreme obavesti osoblje lokala.